Yawjawaya mapulat na makayachina na sulivat saka tutsua ka jam-jaman au ja supui na kainwa cemas imazaitwa Isaya an suratan imazaitwa unamapuru katu tiroa kayam imazaitwa itakaran patu tapuru katu supacakaran Isaya书63章1节到14节。Tima zwa a mantinche za kemasi busra a inalan noa se itong. Tima zwa a na kemava toa ujidila ngwa aravat. Tima zwa a kate bisurana kate garang a shivaikan. Timadu mavana ro pasailing a tala pupitsurana cemas. Mantinches di majua pasmarau toa kina tamakayan. Aku nekemava di maju toa ujiji anamaya toa caw-cawa jema kejak-kejak semambava toa budu. Temavrak cemas ku jaka-jaka-jakan na ala-alanga paru budu. Pai ini ka kena na kilalava tu pusarajan no caw-caw na masih kina mali kena jema kejaka murid daya maju au mavana jamu nya maju sini kijeus no aku kava majalu nanga azwa ada waku pinineta kemasi siswayang tuku sipa seilingan to aku pinili ta'ala-alan saka mavanuta ku sipa tavu-tavungan to marka ala no aku pinili ta'ala-alan aku neka nuka masidi ana manceza pusara ditanwakan Amodin tanwakan naya kena samali ravat lakwa na patapupisur akena masaku kinamali pai na tamakayakan masidil na masih kinamali akan saku jaki saku uripia na ala-alanga saka maro masam paananga jamu nya maju ayang uriku sitau sikera inika mau mala kiliwa kenua cemas zemengerakan tua kinudan ni maju penolat dan wamen di maju ro sarselan saka kiliwa ka parau-rau na penaramu sini papa mangwaan toa Israya caw-caw ibu cemas dia maju pa uri tu pinili ta'ala-alam ini ka uri benca dia maju dan wakan ayah manasika pas ilingan dia maju toa siserapayan dia maju Kisilang uta dia maju serapai na pas eling dia maju cemas macidil ini ka mavana sa sekaulan dari bawau ayatua kiliva ka penaura di maju mana si pas eling dia maju di maju ro kirai dia maju kemasi cuai lakwa pai pa sebut dia maju papu saituan tua warung ni maju manasika kisang ala dia maju cemas pasarapai dia maju lakwa inika na demaudau dia maju tua patara siswayang mavana zwa patara kai katsawana nanti moshi pai kivada dia maju izaino cemas ka timaju na paseling kemasitwa pinaka
ujidi la lava tua zwa pinili ini maju wa ta'alalan katwa namasan parangan daya maju au tutsu aki izainu nga ayau azwa cemas pagau-gau te moshi tua vavak ni maju di maju na papatsung tua pitsura pakatua sini papatsung ni moshi ya sinmasa na kinudan papa vadai tua zalum nua lava sa syuri na pinili ni maju ta'alalan semariva tua kata rajan nua lava tua siki paanitan nua caw-cawa pada pararau tua zwa ngadan ni maju saka tutsu aki izainu nga ti maju aya semas ana cimiur tua pinili ni maju ta'alalan saka na seka kejeng nga si jawatan ni maju maro rigi nga vai ka maka tua kazatan ini ka uri secakudus saka maro luang nga ya maju cucuren pasa beriluan uri pas kejeng nua vavak nua cemas izwa semasa cimicur tia maju tua sika mapaalayan nua ngadan ni maju aicu kai nua cemas tu chua kadam-daman sini pupatarwan tanuken 苦难的含义，苦难的含义。我早就决定，我拯救我子民的日子到了，我惩罚我子民仇敌的日子到了。我惊讶，为什么没有人来帮助我，来支持我呢？我的愤怒使我更坚强，我亲自打了胜仗。以赛亚书63章4节到5节。Majaluna nga azwa ada waku pinaneta kemasi si cuayan. Tuaku si pasailingan tuaku pinili ta'alalan. Saka mavano ta aku si patavtavung tua marka ala nuaku pinili ta'alalan. Aku nekan nuka macidi la na manche za pusara ta nuaken. Meling ta nuaken. Nayaken na samalia ravaj. Lakwa na patapupi suraken amasaku kinamali pai na tamakayaken na machidil ayaya pasamarawa sematanutin saka aichu mabana sini pupatarwan tucoka jaman-jaman siserapai ayaya pasamarawa tanutin saka lacina nakigado akinunun tua mana sini pada zekat na tiat sematu tucoka jaman-jaman kunan的含义sa aicha sini pakinim na metanuken 苦难的含义是什么？我用什么心态来面对苦难？现在tu coka zaman-zaman aruca kigalui na kinumnem ayakana pasamarau saka kainuli。施行审判和拯救的上主，你深知人的有限与邪恶，但就像你透过耶稣基督的爱来感化人。你也借着圣灵赐力量给跟随你的人，能勇敢面对邪恶及苦难。恳求你坚固我的心，使我一生跟随你的带领，使你的名得称颂。Ru kilivakan, ru sarsalan, anya kamay taribabao, anya kakailangan ti Yesu Kristo. So kailangan nakuyan ni Mother Katsawan. So kailangan teman na caw-caw izuan papatizuan. Sa tsamas malimali masidwa to mana so kaita na lakati Yesu Kristo. Masidwa to kilivag agamantung to marka caw-cawa nga. Masidwa to so babag na makayama na kisasilan tanusun.
na makemana na masyarakat sana kitsuvungan tua na kuya tuanya si sarapai. Yawa mentan sunanya cemas laso kinakejeng aichuanya warung sakana makemana kiparai anak kijajaran tan sun tua aichuanya kini katsawan sakana makena papuligu tua sungadan anya sikijengar tanusun na yakana kiaung. Mali-mali ania cemas, mali-mali atu soka jaman-jaman asupada zakat. Ori namake ania sika pupitsuram, ori namake ania si kelangan. Tuami sunania cemas ori makaya papupitsun almake tiano nama pola tamarka solat sama mali-mali. Mali-mali ayakana inuli pakata sungadam di Yesus Kristo. Amin. Mali-mali itu soka jaman-jaman nama kaya Cina misra selang sumupu kilaro itu akai no cemas masarokem tara puningani ngotin tu soka jaman-jaman to mana sini putarvan tanutim sini papupitsun sini pada kate no cemas tanutim la tapina ene saja pasusui saja kiaung to cemas la dina kebetin la pina pupitsuritim la tinurutina pororo to mana ta kini katsawan to kemudanga ayakana pasamarau saka mali-mali saka latinana suliva tu suaca kini adavan taja ping'an